Mini kamalami ngubadanisile Mwale ihlale 739 khona la eMawai. Umntwana ushonile siyabonga no-aunt wakhe mina bekahlokomelwa yimi. Siyabonga ubeyana leminyaka emingaki? Siyabonga bekana 5 ayotena 6 ngoDecember. Bekangena ugrade 1 ePhulamadibugu. Grade R ePhulamadibugu. Ona kena grade R. Bekangena ugrade R ePhulamadibugu. Okay. Mama if ke botsisa lena le bana ba bakae kae? Ene siyabonga ke ngwana bokae? Moko hai nna ke na le bana ba ba 2. Yeah. Siyabonga ne ke motsere esingwana ka wa bo 3 ka hore papa e sa le ba mmolaya. Ebe nna ne ke take care Siyabonga ka hore mma e sala motlisa mo papa ya saphile a re ka hore yena ana le hae o khupela hore ka hore ana le hae Siyabonga tlo dula mo go bo papa hae hore tlo khona mo godisa mo until a create black. Since then Siyabonga o khulela ona mo kwae nana lutsamaya ko mmae amlate ayete but Siyabonga ne re mtsere sintsabelewa ngano re sintsabelewa Siyabonga o belewa a rekelwa ke nna diaparo ka be ka mo fa libitso a sa le ko maleng ka re ke mapiano ka hore papa e le mmae ne ba nna ona mo kwae ne ba rato litsa boshiu kry ba litsa pina ya mapiano. Siya o belewa ke ntse ke since ba mmelea ke tse nna ne ke mmitsa mapiano fela e level a atla mo kwae o le maya tswa sepetlela o tlile ona mo kwae ke ntse ke re ke mapiano waka hula vele le lebitso la Siya le lona ke nickname but yena o hula ntsa itse ke na mapiano le motho na mmotsisa na nna ke nna mapiano Sabonga antsa rakhadi le ke ngwana o holela vele ile ngwana mo right ntse ke mo hodisa anna ona mo ko hae. So ha le tlhalosa Siya ka bokopana Siya na ile ngwana mo utama Siya ne ile ngwana mo right ngwana wa pile wa o sikwati ne ke rile akatla etse silo se se wrong a ke re ngwana wa mokhala ke mkhele thupanyana but na Siya ne ksarato meta ne ba itse le bana ba ka le nthabiseng o nna mo kwae ne ba itse since o tlhokofala papa ne ke ba butsa le bona aba ka betha Siya ne ke ba butsa ke re lentla ba kopilo ne ke sanyaki ka ne ile ngwana mo right ne singwane bile wa o kwata le motho mohulule o ka mkhala o na ne nka re Siya o tlo kwatela le ramula haele a ka ba khala bana le njabulo na buyela Siya le aka ba betha na buyela Siya ba o dula hape le ramulo a fitise ne le ngwana mo right Siya ne le ngwana mo right ngwana wa pilwe pila. So le thomile go bona neng gore ngwana o latlhegile? Nna ke rile ke boa merokong ke rile ke senke ke bo ke le kotsileng e ben thabiseng a nketsetsa please call me ar mama Siya a teng mo kontlungene le ditlhako tsa e di teng mo kontlung bo botle ke ba krile ba steng ene Siya a para ditlhako ene a ke isuru ba ile o tlala ko kae kar maybe wetla a batla mo a bua etsa apare hape ba ba ithuba ba buile mara Siya a teng ebile ke ba butse hore ba tsamaye ba o nyaka Siya ebe pilo aka ebile e thomo panic ke le kotsileng a ke tlo fulwa ke fuluile mo ke tsena ke phakisa ke ba tria ba ntse mo le ba ba ithuba ile Ntando le Njabulo ke re ko bona Ntando Siya o ka Njabulo mntana uphi aranyase ba ra ba itse ke re byang lina le limo ngwana ba ra apara ditlhakwe ne wa tonya no ngwana steng ko charateng phila tsa malili ka tsheni wa ilisa itsuru ngwana o kae ke itswe bile ke ba kwatele ke re bile le antina ke ba tloele ba ntse mo le ke itswe nna ke emole ko ngo ba re ke ko bo ke neilwe ko bo ura to dlala le ura ke ngwana o mongwe wa ngwanyana a o sa haye ke cherry ya ngwanaka byanong Siya o setsa tlwaetse bana le ya ko mshimaneng waka ba tsamaya le ura ke ya itsuru phila le ura ke shanele ko bo ura ke ra o kreana le ura ka hore ura wa mrata ke kokote ko bo ura bile o tlhola ka le fastera wa tlhapa rakhadi le na o mpitsa rakhadi ura Siya a teng a tla ka tsheno ka mmona pilo ka ibe botlhukwa ke itswe ke tsene ka purchase
ke lebelle ko gong ke mone ba usna batho kontle tsene ka purchase ke ko mamhula mmahai ke re maybe o etsa hetsi ura e ko ramu ko mamhula mmahai ko kukwaye o mohulu le maye mamhulu mmahai maybe aka ba ile ko teng ka hore bana ba kwa bo ba ithu ba maye ba nna ka ntlhedi ke kokote ko gate bana ba le batso ke ba butsise ke re sia o kae ba re sia ramona ka tjena ebile mamhula teng a tswa re le kae ra kae ke re teng mamhulu ke re sia la mona nare sia khala satli ke re okay ke re nna ke fetso bua mmeroko a fitla kwa e ba re sia a teng na para le ditlhapa ebile ke ska ema mole ke re sa o nyakana le sia a rutla o tlampuza ga re okay ebile a ke na luri maybe sia ka bana a timetso ra le ko khule ko kae fitle mo ha ke le ko tsileng ke fonele mme wa ko next door ka morina ka ke mutshise ke re makatleo o ka ya ra shemme ke re le kae ke re a bona sia ka tjena ka tjena wa tonya ka tswela kontle a ka mona sia ke rape sia a teng ba re sintsa tsamaya furu le no a teng fetso bua mmereko ga re itla ke apare jeresi kiso apare jeresi meole re iswe re tsamaye re nyaka byanong ko di chomitso tsotletse ba re supetsang tsona ba re kitsa sia re a kokota re a butsisa re tsamaya ile nna ke mme wa ko next door ke ngwana ha yo mongwe ba re ke mpho ke ntando o teng mo li mapiano ba tsamaya ba re li o ba re ke mang Njabulo ba tsamaya ba re supetsa ba rutla o ra totlala ka mo re a kokota re a bua hape ka line ka bo pa 6 fonela maphodisa ba re ba yetla a batli nna se bile na lo mongwe sefofu se sengwe sa line ya rena ba re ke thulane o lata PMP di ko ha o betha PMP ra tsamaya ebile re tsamaya re le few tla ba mme ba bangwe ba kwa ko fatshe ba babedi mamula kine wa kine ile o tla le chomi ya hae re tsamaya re ntse re mmatla re batlana le sia ke a bua hape ke fonela maphodisa re ye mo ko tsileng re ntse ebile ka mo next door ba ntsha le koloi tsamaya mo otlhe mo nyakana le sia agree ya hale okay and then o dira re yang gore le fetse le khumana sia le mkhumane biang sia nane ke tswile ka gore ke tswile hape le ka sonta maphodisa ke rampusitse Saturday ba ntse re ka bo 210 ba mpusa ka bo 22 ya Saturday ai ba re police station ba re ka gore ke mshimanyana ba fonela ko dikomeng ura ka ba tsere ki ba bangwe ba misitse ko dikomeng ba nyaka something maybe sia ko munyana ko dikomeng ba rateng ba mpusa ka se robale fru ka 6 ke apare ditlhako ape ne ke apere ke libyao nthabise ga kokota ke nthabise nna ke a tsamaya moya waka o ka se khusi ke robetse ke mo ara dikubo sia mo aling a apara jeresi ke re mara na apere jeresi krenyana fru a ke mona ba robetse le kukwae nthabise ga re nka re ke ibone kompateng ai kriye kompateng a tle le yona a tla le yona a se yona jeresi o sia na ya apere ke re ke yona ke re wish me ngwana ka a apara jeresi ebile ke a panic a byanong ke aso thabise ngwana le ngwana munyana a tope ngwana re tla mkhupella ko creche ke iswe le nthabiseng ke tsamaye dikhwaso tsotletse kana nthabiseng ke ma nthabiseng ke ngwanyana ka ke first born ya ke second born ya tsamaye mo otle ke nyakana le sia ke mgri ke tsina ke buela hape ko mamhula hae ke a fitla ke a kokota hape ke nna ko fase ka ba tlhalosetsa ke re hape since mabana le no sia ke mgri mamula teng bana wa thoma wa panic ra tsia di phone re fonela di family tsa unyaka le rato maisi ka gore le nna ke na di phone tsa le rato di tsa kukwa teng ke rile ke di fonela ne di sa tseng re a fona o re ba create ba botso re sia o timitse tsina ke itswa ke mamhulu nna ke sa tswa hape ke sa unyaka la le sia ke itswe a ke tswa mo ke tsamaye ke bue mo kwa e fonela pe makhi wa ka ko next door makhi wa kwa a re tla re tsamayeng hape a re ke tswa le wena no hape re tsamaya a re le kwa kotsile ntato mo a re ka re ke mmona re ka stock suite re bua re ai ka o ra batla batho ba bangwe ba re ba moni ba bangwe ba mona total me o le bila tle le tlhalwanya re ka gore snepe sa sia se teng ko phone a re ntsheng snepe sa sia re ntshele di plakas re tsamaye re plaka a re bueleng hae re bue hape a re le mo ke iswe hape nna le mtswalaka ke kry mtswalaka le teng
re tswe hape le mmeole re itribya no re yakwa a ke le ko toll gate kwa ya o tsena Talimpofu maphodisa ba mfonela ba re ko kae ke re nna ke tswile ke nyakana le ngwana ka o ra le nthuse ke ka mkhoki ba re abileng ka teng ka re ka o since mabana ke fonile ga bo past 6 ona le phodisa le le tlileng la tlo nthusa o nyakana le si a re ke etla ema gona mo ko toll gate re eme ko toll gate ntatola fitlhe tsamaye a bulele a fetsa mo re bue mo ko hae mtswala ka re ko le phodisa ipiti re buele ko jarateng o ye questione batho bo botlhe ba ba leng ko jarateng ibe o re batho bo botlhe ba questioniwa hore maybe utla utlwa something ka o le phodisa re bue mo ba question ntando ba mquestion a tshabise matlo bya a le phodisa khupele ka mo next door khupela camera ka hore bana le camera o ra bone hore maybe si ya utswile na komang maybe ba bua tsena na komang ka mo next door ba camera ki khale sa bereki a tswe ko tsona re bue hape le phodisa ra re tsamaye re fite hape re tsie ku kwasi mae mamhulu wa hae re tsamaye le ene re ye dikomeng a re le ko dikomeng a tsene mshimano mongwari nyakela re ba rateng ngwano tsamaile dikoma tse 3 ka hore vele re emi sebaka ba re batla founela ba bangwe mara ka mo a teng re a founele backup re tsie backup mo costume a re bua ka backup a re le mole ko shopo mole ne a re le phodisa le lware a re ro butshisa mo ba re ba morning a re ka stock street ko teng o re na limang ntato a gopule o re mmona tsamaya limang re kreen tato la stay ke na ko mole ba sa bulela o sa bulediwa a re ba batla di phone tsa tatole a ile kerekeng a sa bulela bya o phone thabiseng a re mama ibile wala nifuna mntwana estrateni umntwana usebavi kiwe nna ona mo maphodisa ba ntse ba tsiele phone re bue hape ona mo ko hae a tlo fitla mo ko hae vele ka nnete ngwana ba mo kreile ko mpateng hona ka mo hae ka mo toilet una le mpata o wa khale o silver o wa o tlhatswetsa una le diaparo ke mo bana ba ba latlhelang diaparo tsa ditshila le dikubo tse dingwe tsa ditshila ne di ntse di le ka mo ngwana o kriya hala ona ka mo ko mpateng o khupediswe ka diaparo ngwana ba re bona ke njabulo maenjabulo o tlile mo ka sonta Saturday le yena na o tlile hore ngwana o timetse wa bua sonta ebile ntsimo o re tla tlhatswetse njabulo o tla utlela ke tlhalwanya o re tla ke tlhatswetse njabulo ka hore vele lena ha mo tlhatswetse maratsatsi le o tla tlhalwanya o re tla ke tlhatswetse njabulo a sa tlhatswa mo le hore njabulo la tali di tracksuit Njabulo akiri wa isurudi la tlhela kompate ba re Njabulo o rile a rutse ya tracksuit a bone litsola liri a golle papa ya ba bisantle ba ra batlo ya mo le papa ya ra ya molare a se tshepi yena o ka nnete ke mapiano ngwana kompateng thula ya mo le vele ka nnete ke mapiano ntando o teng ha buleli silo ha buleli uri ke bulaile mapiano na kwe kana ntando ke ngwana wa ntando le yena ke ngwana wa butaka ke ngwana bo siya but ke different mothers ntando kwa msadi o abutaka namunyetsi salamu ntsetsa mahai lena la motseya la motlhoko ntando a nni kamo ntando sale thoma nkare last year thoma yetela mo since utlhokofela papai a tla ka di weekend a robale a tsamaya ka di sonta na tlo tsamaya vele sonta o tla di Friday na kwa ngwa tsamaye sonta na kwa ngwa o tla di Saturday a tsamaye sonta o nna mo ko di ex nane ke re ke ngwana o tla ka hore ke lerato ke bana ba motho mo one le Njabulo o teng mo ke ngwana ke bana ba motho mo one wa tshwana o tla hae nane ke sa itse hore maybe yena o setsana le mimo ye mivi or so let's be le yang ore ngwana o go ba ditse ke ntando o ipoletse a re fitla le maphodisa re krile ntando a khuname mo mra venengwe ya maphodisa ntando una le 13 years and then siya le lona le 6 years I una le 5 years o tshwara 6 years re mkreila khuname mo kaufi le vene ya maphodisa no nka re motholla nna bile ke fitle mo le ke alla ba no mtswala ka one ke tsamali yena a topentando a re mo le ntando yole na batlo metha vele akitsi moya wa yo muditse ka mkhontando batho balla akhunami ka tlhele ka teng mo lori o nka re ke
a re uri maphodisa ba tshware mtswalaka ba tshware sihlobo ba re ba tsiye Ntando ke ona mo a bulelang ko maphodiseng uri yena ke yena a bulaileng Siya. And then molaile ka eng mo komlaleng nkaru ka uri na Saturday ke bone diputsu tsa Siya di sna dithapo ka butsisa ka re why diputsu tsa Siya di sna dithapo a ona o nka rabile hantu tsere di thapo tsa diputsu tsa Siya a mula ya ka tsona ene ka mkho ke boning mabani ke bona Siya ngare na methansa butluku ka ruruile ko mukana so a fetsa mo a jaling ko ya Siya ka mo ana phisi yangu so now uka Ntando now ke rile ke butsisa maphodisa mabane ba re Ntando ba misise ba re ke juvenile or ba re ke juvenile yona ya bana ba banyana mara ka tšena ke ya ko maphodiseng ko sa emisa pampiri Ntando ba rutlile le mmae ba rile ko nna ke tsena o lo mongwe na le mo a re yo chomi o misitse ngwana o le so ka inchi no mulayana ka re ne nka se mmolai ne ke nyako mmutsisa ka o le yena Ntando ne ke miesetsa go di stekin o bile le nako e tsale ka mogodisa ka yona papaya le ko tronko ke ithekisetsa but ke tsentsha Ntando crèche ke patela crèche ke patela le transport ba bue ko bontando ba re ha ona dijo tsa uri Ntando aje a sale o munyana ke ba rekela dijo tse ne khona ngo ba rekela le great area yo Ntando pateletse kin le no Ntando ne ana le phone empia aina le 2 months ke mreketse yona ka May so Ntando ba re maphodisa motsere ke krile ba rutlile le mmae maphodisa ba motsere ba ile le yena ko di social working tsa Pretoria North so Ntando ha bolela hore lebaka la hore a bolaye Siya o re ke nna ka mmona maphodisa ba o buletsa re yena o na le batho ba berekelang ba ri la bolaye Siya ene yena I sinka fetsi ka hore batho ba berekelang ba ra bolaye kukwa hae kukwa ya mmele ya papai ura mmaka mara kana go lebelela le lena Ntando na le byang mo sebopego sa Ntando ke mutsisitse ka hore Ntando ke motho o se bulele le ke mutsisa le na go bulela le yena ha thomno Ntando wa bulela le yena didima Ntando Siya o ka ya kitsi o nkarabile byao Ntando le rinyaka Ntando na ntsa le teng mo liri ba re mongwe mo ke yena le a supetsa hore a totlala ka mo a ona le fru ki mutsusitsa Robert ka ntlhele ko fa Ntando tswamo untibeletse ka mkhomo vele sonta yona ingwarisitse uri wa Ntando antibella snacks untibeletse ka mkhomo a kiri Ntando tswamo ko fa tswa lule dikubo tsa wa bona re nyakana le ngwana uri batha ba ka tsena ba nong bile dikubo mo fase pati una le ntwe mmaka ditseng ibile e atla ko tlhalonyaka Ntando ra thusa dikubo mole a robetse o rato robala ka montlu ko fatsa re yena o nya ko robala le wadi ke rato mmisa ke re tlo robala le nna re ka se robala le wena rakhadi a robale ko mole ko dining room a le wadi Ntando re le tlusa dikubo a di posetsa ko sofe but mitlenga tlusa dikubo o di posetsa ka mo mpateng ka mo Ntando ke ngwana moshimane ke ngwana moshimane okay and then hale mmutsisa hore batho bao aba berekelang ke batho ba mofuta mangwa tlhalosha hore ba re maphodisa ba ra tlhalusi ka hore na sinkampusi o taba tse o di buditse ke maphodisa o di butsa maphodisa ba re ka tšenu fru ne a sa bulela bya o ka tšenu fru ai ni ba nna ba rile kitle ka 8 mautaka a imele ke la ke fitla net ko hona mole ko police station ya ko di HH ke le ba re Ntando ba fetsotswa no so a le bolela le ba salala gona bolela le ba family ya bontando mama ha yo mblokile se sinkutlwisa motluko hape hore mama ha yo re blokile mo botle mo kwai since umfonetse sonta mankapila re malavu maphodi umpitsa bya hore bitsana malavu sale ba bitsa ke mmitsa malavu a sanna le abutaka le no ne re sa bitsana malavu maphodi sa ba re phone ya Ntando imo kontlungkare bile ne isinki bibushine isinki batsisi ya kare ke tla o butsa ile teng ba hana re tsena ya raba sino batsia Siya ka ibona phone azanga sa thola mphone a ke tlo thoma ke mo phonela byanong la line busy e drop
mo ke bona o rumpblokile ko teng ke phone ka private and dropele yona a tlo botšisa Nthabiseng ke Nthabiseng a ncheckele malavu ke amfounela ba nong phone tsa ka tsa tsena Nthabiseng a rumpblokile o blokile a checka ya ele yena o mo blokile na ke a tiputšisa hore why ya ko sam block na ne ko se ke tseng hore o bone hore ka hore na ko a tla ke motsa hore malavu ape mo ke ne ke moditse hore ngwana o timetse o na le bothata se ya o kreala kontlung a bulaile ka mo harampata ne seng ke itse na kwe uri ke ngwana a fitla mo lo amputisa re malavu ntando o kae na kwe maphodisa ne a setsa mtsere ntando o kae ka re maphodisa mtsere ba tsere yena le mang ka re ba tsere yena a le one a re why ba motse a le one o nkarabile bjao ka re a ke itse maphodisa tsere ntando a le one ba tsamaile le yena dano chikichiki a shumblokile o rumpblokelang a ke itse and then o munyane o siya o arishile mama ga imsale teng mama ha yo sale teng family ya ga e sale go le kuku ha yo sale teng le rile ha le ba botsa then ba react ba nga taba dipilu tsa bona ne di le botluku ka hore lerato ba gcine ba kriya ona ko ba mkriyang ko teng ba tla mo ke maosi then lerato ke motho o mbya yena lerato na ke motho wa o didimala le yena ke motho wa o didimala di drugs or no malusha sale ke mitsa ke itsa tsuba drugs ka o le no utlile o na le ngwana o monyana o na le mengwaga o na le 27 okay so le nata ba ema ile tshware a nata be a ntshwara pile a nyako bulela maka wa bona ntwe ntando wa nketsitseng yona ntlhabile peineng wa bona le papa e sale ba mmolaya ka tlhabea ne isinki kifoli papa ye ne ile last born atla mo mra waka ne rato lwa le papa ye mara papa ye ne ke mrata ene le ngwana ye ne ke mrata ne ke ba rata bo bohle tabe ya sia le no a ke cope a khono robala le bshiu ke a tiputšisa hore ntando o be o fitlhe mo a bula ya ngwana ko habo ke eng e sia metsitseng yona ka hore sia ha ona ntwe khule ke tla re ke etseditse sia ntando a ba le jealous yena ona le phone ina le 2 months ke mo reketse yona ina le 1 month ke rekile ka May ke eng e a bakisang sia be o fitlhe mo a mula ya nkoteng bothuku bya nebile a fetsa mo a mo fitlhe kontlu a re thuso o batla sia re tsamaya le yena boshiu motsiari nko ya ngwana o jile le nko ya ngwana a bulele uri ngwana o ko uteng if ne a dlala le yena maybe a mula ile ka phosore if ne ba dlala uri la a khame wa bona uri ne isi mudlalo ka uri o mukhamile a methansa aba amuluma linko phisi yanko o iste ka ile phisi yanko so le maye na kwe ke matla le yena maye ne kinya ko mutshisa uri phisi ya ngwana ya nkontando o iste kae ka uri ntando le wena wa yitse o phila bulela le yena na ka rakadi na feditse wa yitse uri ke amrato why a yetsa so so bo maki mogae ba rile go kwata ba ya botlhokwe ke kgato efe ba itsere go tla ka gae go le support na ke itse ka uri mabane ke steng mara o a ko next door philana le rina mo ka uri le unyakeng ngwana ne rintse rina le yena ho posting le rintse rina le yena posta le yena le bana ba hae ke thuso ene ba rifa yona ibe ifitle maybe ifitle le kolina maybe ke maki wa ko next door ke bana ba hae o rifi ibe ifitle le kolina le ibone tabe ke maki ne antsa nthusa mayo ka tlelo ke ena vele o ne antsa nthusa mo tsotsotletse o tsamayeng mo otlhe mo na ntsa le teng antsa le busy le nna tswa le nna le bushiu tonya le sonta o tonya dipula tsele ne ke ntse ke na le yeng so no re mona go yengwe difficult ya botlhoko ke support ya mo tsamang le tlhoka ka gae support mo ko ai ka o le mkoto wa sia I think ikupateli I think ke go le ko merekong khwala ka na re lo tlo nthusa ba no o setsa mputshisa re family yona intshang ebe ke bona message wrongly nna ke re family una le mo ithusang ka o ke tlhaka ne be ke re ya ba no a tlobala message pile ku tima ke amutsa ke re a ba thusi ka silo
ka gore family ya bosia ba bo mmae ba rile ka gore ngwana ne seng ke re monsetsi damage tsotlhe ba di bia koreng tsotlhe re buluke sia tsotlhe ibe rina re buluke sia bona next ka gore a ra mo damage ali si o ruska fitla me ba re mo re damage re ntsetsa re nyala sia tlhokofetse re muluke ba re muluke rena mo kwa so ra re thushele tlhoka ke a ke tsebo re ka gona o pointa some of things tse re tsebang gore re publisher tabatse le tlo gona o khumana thusho le dijo no batho ba ntse ba kokota ona dijo mo kwae ne re godile mafela khwedi dijo nyana tsene di setse nyana tsona ha ona silo nka no ra ona silo mo kontlong mara society re na le sona solo re se ka uthasi siya society siteng sa umuluka ne re ntse re patetse ne re sa koloti neta ke re ko society mokoti ne re sa o patele ka gore bo botlhe ba le ba tlhokofetse ne re ntse re tipatella ba tlhokofetse so mokoti a ntse ba o tsamaisa no a ke re sia ke khupetse nna ro mmuluka mo di mapapa hae mo le bano ne ba rile ko nna ke 1002 ba ra ba sholi bona ka gore a itse ke bona mo le ko office papa yo buluketse ko crossing okay di a kwala so le family ka ntle ga thusho ya ditlhwako o ditlhokwa or dinyakwa tse di tlhokang ka gae ke thusho ya mohuta mangape le ka itlhokang ya di social worker di counseling ne re ka tlhoka thuso ya counseling ka gore bo botlhe ba boneng ngwano ha ba robale le nna ke mmone ba setse ba montshitse mole ha ke robale bo botlhe ne re ka tlhoka gore bo botlhe ne re ka kreya counseling ka gore le peeling na kwa buta ka ba molaila zange ra kreya counseling mo kwae no ne re ka itlhoka gore re ka kreya counseling so le motswadi le ke mantswa mohuta ke mantswa mafe a le ka botsang batswadi ba bang go ntle ba ba lebeletseng no nna batswadi nka ba botsa gore ba tlhokomele bana ifuna le ngwana o mongwe me ba bona gore a sharp ka mo jarateng me bo didimetsi thata a bulele ba ntse ba msalam ra ba bona gore ba tle ba kriye gore ngwana ke inye ina hana ko tlhalwanyong yae ka gore ntando ne ile ngwana didimetsing ne re sana ne re sa itse gore ntando una hana o bulaya ba bangwe ke ntwe nka ka botsang batswadi gore batswadi ba tlhokomele bana ene ba aona lo mongwe ntwa ba suspectang ba isale mrao until ba kriye uri ntwe ba ka ki okay nna ke nna Monica Moale ke nna mamoholo wa sia wa tlhokofetseng okay sia lena le tseba le ngwana mohuta ma sia ke ngwana mong like na le ngwana mong botlhale na le botlhale like botlhale ba nna bo makatsa na le botlhale ne le ngwana no ba na sa le munyane and then o mona le ngwana mo friendly fela nje and then ha lu utlwa taba gore sia o latlhegile ke eng e tleng mo go bolongwa le nna se na mampotsa ngwana o timetse ke botse se ba khadi ya ka re byang ba bang ne ba le kae ngwana a timela and immediately ka yona na ko ka re no ha re mo posting ko di Facebook nthabe ya tsene Facebook o molo mo nga tsene Facebook ya hae re bien ko teng and then le nna ke tla etsa ka monya ka mo groupung ya ka mo di cause at least hona le air security WhatsApp group ya di and ke mo loketseng mo teng le nna ke kopela thuso ya ngwana o timetse and then seemo se le mo khomaneng ka sona se le tshwere byang le na le like yo a ke itse ka bolela byang ngwanola yo e botlhoko like e botlhoko ntse ba botlhoko cause na ke lebeletso sia like na tsona le monaka na re khomotsa ka sia na tsana le monna ka thata matlho ya makima na le ba itunganola ba ke tsepe pila
di tla feta maka so after le bona gore ngwana sugar and then taba ebile e tswetse penpeneneng e le tshwere bjang aya ba tshaba pila cause na ba sa nahana ka mkhongwana cause o nyakile o sala bona ngwana nyakiwa boshibo botle ngwana a teng so he rakadi a tswa o seng wa mpotsa a re bile ko mabitleng ke re yakana le ena so ka mmotsa no wa itse ke re rapetse modimo tla utulla ngwana o ko kae cause le wena o tlo lwala ha tonya le pula ya siana nke le no boa and then modimo yena o tla utulla ngwana o ko kae so ke he ba tlo boa e ba boa ba mpotsa ba mpotsa a rakadi a ba ke lo feta koko kwa hae and then ke boela hae ya ba ka ona mkho so isikhale kaya ke rekeng na ka fitla a ke boa ke a tlo founela mpotsa ngwana ba o kompate ngwana o tlhokofetse o kompate ka makala kompateng bjang so ke tloga ke shiana ke tla mohae ke fitla maphodisa ne se ba tswalletsa ka khona o tsena ke khona bona ngwana le ho mmona na ksanya ke lo mmona cause ne nka sikhone and then how you go taba tse ka moka tse di dirile ke tando o lo rona le 13 years e dutse bjang go le taba ke boditse ba khadi ya haipele ka mmotsa ka re ntando o nyakang mo cousins ntando se tsa nna mo haena e be ba khadi ya ba o tla di weekend fela a tloyeta ka mmotsa ka ke bone ka mkho a dlalang le ba dlalang ka teng ke mone o ngwana la a ke mo tlhalohanye a o na le enga engwe o raha o ke mone a raha o mong o ka re mona a raha o mong man ai ngwana la a ke mo tlhalohanye so a be ka tswa mo yona eo so ka molemo ga re man ngwana o a sharp he ba mpitsa ketla ke botsa ba ke tlang le bona ke botsa o leboheng ke lebo ngwanola ai man I think ntando wa itse gore ngwanola o etsitseng a ka ba etsitseng thempe ngwanola cause ke bone tsatsile ke ileng kwa ke mona a ba raha ka mkhomong a se ngwana mo sharp ngwanola wa bo khante ka nnete ke yena a etsitseng dilo tseo so le tloka justice for Sia is family re tloka thata cause a re hanele o ke ngwana wa ka mo hae mara ntwa yetsitseng ke ntwe empe cause if le batswadi ba itshola ka re ntwe ngwana wa bona a yetsitseng ne ba tshwantse ba bontshe go itshola ba tlhakane le family ya ba ola ke ola ngwana bona ko mmushareng bona wa bona ngwana ba na le yena so go bontsha ba itshola ba tle ba bolele le bale go bontsha ntwe ngwana yetsitseng le bona like e ba shocked and then ho bolediswana hore ho etsiwa bjang cause no re yeme so ngwana le no a shinga re patele tšhelete mo koti a iteng a re so be le tšhelete so now way forward ya lena le family ke sephetho se se fisele se tsereng since ba bang ba maloko ba sanya go ba part ya yona especially bo mama ga go Sia le bona ba le ba bo mama Uthando ba sanya go ba part ya taba tse go re taba tse di tlhabile ya rimela cause le hona ba no tshwanetse re etse plan ya hore he ba dumela cause mabane ba boletse mantswa hore he re ka mmoloka fela re tla mo epolla wa utlwisa e bjang bona ba monyaka ngwana bona ba tla mo fisa okay ebe mohadi ba ka cause na ile a santsana yo lukisa ko royal ha ko swa re mo founela ngwana ha ya mo founela nthabya mo founela mama jika cause ba bolela so isikhale ke ba itshola byanong ba rawa bona ba boledisa ke botlhoko ba re ngwana bona o suile ha botlhoko wabo so okay ya ba ka mkho byanong hona no at least ne ke sa mmotsa mohadi ba go tshantse ho iwe police station if ba dumela ngwana bona re mmoloka ba eventually hore ba ya ngwadiwa le mofatsi ba idumele ka nnete cause re ka nnetse ba etsa dilo tsotlhe ebe batle ba re wa ile boloka ngwana cause bona mathomong ba dumetse ba rawa ngwana lena ka onene le nna le yena ke ngwana lena re kopa dio tsotlhe lena le tse party yo yotlhe